Sa weipat unong song snong jong kajalau langat ya kajingpang COVID-19 uniu de uparat ubala palat nyobus nem karta Naribhoi district. Da kani kajingat ni uparat ya kani kajingpang kibalayo ya kani kajingpang COVID-19 hakajala kilong baro saupongun na kini arpundungut kide kibedang don hapadeng kajing sumar kalai ngut kibalakot bat iwei ibalaklat no. Uni uparat ude ubaningkong banyo ya kani kajingpang ubam don jinde na yeng na sem jong Dr. John Sailu nakabithini hospital bat umdeiru ubawan phai na sabar kajala kumbalong kiwei pat kisamla bangat yakani kajingpang ya mentau te parat udon hakajingsa sumar harobat hospital halo kani usumbut mitrang ba kajala ba prostun tensong ula kentu ya baro kinong song snong ba kimdei satya ban siir netieng namar nakaliang ke sorkar kala bante lakam ban khangla de kajinyo pryang jong te kunyang jingpang ka we ka positive case ng yo na we don we ru ramba na Naribhoi district uba la long treatment uba cross Jakarta ni pusnem te yo ya kaneka positive report te management te nakalian jong government ka la direction sya deputy commissioner jong Naribhoi district dekat dia maju bakin le ya kam na kamenta ka contact tracing ya ki beriu ki bayar chan bat ki bayar long close bat uni rumah te nangta insale yang udah kamar ini ba ini ba panjuan sapar ni agam malong impat yo ya ka iu ko mo impat yo ya ka detail indang pha ya ka detail ko lembaga di deputy commissioner ba lembaga jom dia mecu dia mentaka sengi na do ne lalu ada job dia kata ngilaban tip ba masya sengi tambah ka protokol ka bingila kalau kumcui kembali ya kumbacia ka kes tengkong ya mulai ya kumcui kadai saya yang bau persajung di kalba still ngimpat lah ban confirm amar ko mo pi mentarang ya kidang ya na kalian ka circumcision ban na kalian dia mecu kidang ya kanika history jong uniuru ramba de kai na tanam tu ki high risk contact na no shlong rengkat ki bosnong ki botau kidang do on the job ta kidang itu di job dengan para kira ya ketua yes oh kila ada already kila don apa kila don site de borok kitu ki protocol stat ki bade ne de lalu in place ta kini na boy yuso na Naribhoi district they not necessarily been to pilatif gitu Tio hab kenal ini pang ni to di bilek apa hospital kan hospital di bilek i la don pa hospital hapo roba hospital mentai mat kum balai sengi sauski la don idon kecing ut pa long badap sedem kecing yu yong badap sedem te ki doktor pada ke don bok lam ki doktor ru nomor ha ong dap sedem te kelas kutul pa te kila isolate pa hapor about hospital kila bu isolation but kitu kiba kinosis kitu ki doctors kiba sumare iru full pp kala ndai ba ong baki shulek thurborum tu kalau full pp nandu ka minute ka ba i admit ang te hospital tinggal long in touch bat ka Robert hospital lu kino bedo bijidon kam kemudian government long in touch bat ki bat management kamu sofa hadu mentai tiap ya itu hospital mentari do nak nai but nak kalian berubah jom lele ya tiket lele nomor baik do hang isolation nak kalian juga health team nak kalian juga distribution kalau well prepared tingim dei ban ok ban ya long panik ban ya shifting dan kemudian hoi idon ni kejing long concern nomor ba ndei kiritonis lada dei penban badai kibawan nabar ngatrai ni kam long kam lele la adaptif nomor nandu guating la take care tendai nomor ba ini ilongo balong idon napo Naribhoi district kamtam uru ramba de yamenta ko mo phika tracing ya ka contact ya ka history ka ba ilik bawan senur long kadang ya chaprang de ya kata ngila ban tipain detail na shay ka sengi na menta ka sengi menta ka mit about full na kaliang district na kaliang jong district medical health officer lalong di job